Submarine ove godine slavi svoj 7. rođendan. Cijelu priču su 2014. pokrenuli Riječani Dragoljub Božović i Aleksandar Lazinica koji su otvorili i prvi Submarine restoran u Frankopanskoj ulici u Zagrebu. Nakon što su putovali svijetom vidjeli su da se ugostiteljska scena počela jako mijenjati i da ljudi sve više žele u jednostavnoj hrani uživati u ugodnoj atmosferi. To je koncept fast casual dining koji gostima pruža prilično brzu uslugu, ali opušteno i poslužuju ih konobari kao u klasičnim restoranima. A Submarine se među takvim restoranima ističe i po svom konceptu korištenja isključivo lokalnih namirnica. Znači, od samog početka jedna od temeljnih vrijednosti ovog brenda je bilo da se koriste hrvatski proizvodi ako je to moguće. Tek ako nije moguće da imamo te proizvode u Hrvatskoj, onda tražimo druge alternative. Imamo sreću da stvarno velika većina naših proizvoda su iz Hrvatske i sada evo nakon 7 godina to su već, ajmo reći, naši partneri s kojima oni rastu s nama, ali i mi rastemo s njima. I nadam se da će tako i ostati jer evo svake godine kako mi imamo rast od kojih 20+%, uvijek dolazimo do te situacije da moramo razgovarati s njima i pitati ih da li su oni u mogućnosti nas pratiti. I za sada evo imamo sreće da na svu sreću oni kažu nema problema, veselimo se vašem rastu, isto tako mi se veselimo da možemo nastaviti rad s njima. Tako da trenutno, a i u bližoj budućnosti ne vidimo apsolutno nikakve probleme da možemo nastaviti imati iste dobavljače. Trenutno surađuju s minimalno 10 OPG-ova, a budući da meni mijenjaju sezonski, točnije 2 put godišnje, tako izmjene i partnere, pa se broj OPG-ova s kojima surađuju popne i na 13. A toliko će uskoro imati i restorana u cijeloj Hrvatskoj. Submarine, naime, nije s rastom posustao niti tijekom pandemije. Ono što je naša najveća vrijednost je to da smo pokazali da smo u vrlo kratkom periodu prešli iz fizičkog brenda u digitalni brend. I to nam je omogućilo da za vrijeme covida ostanemo svi kao ekipa, na što smo izuzetno ponosni. Ne samo to, nego smo za vrijeme covida otvorili 2 restorana, jedan na Trešnjevci, jedan na Rudešu gdje smo sad trenutno. I još smo evo ga sada otvorili nedavno novi restoran u Rijeci, sad imamo 2 restorana u Rijeci i evo prije 3 dana smo otvorili na Bundeku. A dok evo ovo sad pričamo, otvaramo restoran u Splitu i u Zadru. Kada to završimo, mi ćemo u Hrvatskoj imati 13 restorana. I to je evo stvarno sada postajemo nacionalni brend. Unatoč brzom rastu, kvaliteta hrane se nije promijenila i to je jedan od razloga zbog kojeg im se ljudi stalno vraćaju. A kako sami kažu, Submarine su upravo ljudi. Mi možemo napraviti sve najbolje na svijetu. Najbolju logistiku, najbolje namirnice, najbolju opremu, najbolje uvjete rada, ali na kraju Submarine su ljudi. Zato na kraju vi dolazite u restoran, kolegice ili kolega će vas poslušiti, kolegice ili kolega će napraviti i pripremiti jelo koje ste vi odabrali i oni će biti jedan veliki dio tog cijelog doživljaja. Iz tog razloga mi smo od početka se trudili imati u Submarineu ljude koji su pozitivni i koji žele biti dio jednog brenda koji je zapravo dinamičan i koji ne možete staviti u jednu kategoriju što mi točno jesmo. Ono što mi želimo biti je da kad neko dođe u Submarine da se nasmije i to je zapravo naše najveće zadovoljstvo. Kada gledamo terase, a to često radimo i kad vidimo osmijehe na licima. I to je zapravo ono što radimo od prvog dana i što smo uspjeli postići i što nastavljamo raditi. I dok to radimo, ja mislim da će Submarine uvijek imati vrhunske ljude, kao što ima sad.